američke vojske. To, recimo, ljudi ne znaju, na primjer, da je za bitku kod Appomattoxa, gde je general Grant pobedio generala Lija u američkom građanskom ratu, da su Rusi poslali topove. A pazite, to su isti oni topovi, to je interesantno, koji su, jer ovi nisu imali artiljeriju, tako su pobedili oni u stvari. I isti oni topovi koje Kutuzov nije upotrebio kod Smolenska i Borodina. Interesantno je, a Napoleon na Svetoj Jeleni piše memoare i piše ruskom caru Aleksandru I. Kaže, ne mogu da objasnim zašto Kutuzov nije upotrebio artiljeriju. Znate šta odgovara car? Kaže, znate, Kutuzov je bio tako čudan čovek i kaže, on je i voleo žene i voleo da pije, on je zaboravio, kaže. Zamislite da to nije bilo božanstveno. Odgovor, uskoro su Napoleona tu i otrovali